abantu beyiTokens basuke bengasekho ngo-day 3 ngo-day 3 wonke umuntu uze emkhulekweni ngama-morning shoes. Oh my God. Awasekho amakhwayikhwayi ngo-day 3 uze umuntu ethi baba lo baba amusho ngomlomo udume enhlizweni. Jesu. Umusho baba kuphele 5 minutes uthi baba uthi mawuqeda uthi size kuwe sithi nje mbezi usabathe uthi ayizami ikhishi iphele nesibusweni uthi size kuwe size kuwe uzwe ukuthi akusiyimi lo angizizwa nami ukuthi ngithi lento yokuthi size kuwe kube ngathi sewusha amagama u1000 usho igama elilodwa uthi size kuwe size kuwe size kuwe urole in the presence. Uma ngabe bekuxoxela kade bekhona okade kwenzeka kuwe kube ngathi baxoxela ngento ongayazi ngoba osukwini lesithathu ingqondo ithule. Yes, kuthandaza umuntu wangaphakathi ukhuluma imfihlakalo noJehova. Ukhonto engayazi bazalwane shenge isikhathi masivuma ngonyaka ozayo baba ngizofika la Nxumalo siveza khona ukuthi labafana abadlisa abantu izinto vele ku day 3 ku day 3 ucommand izinto zinyakaze. That is why ku day 3 akufunekanga kufika ingane ngoba amandla ka day 3 zingawa manipulate. Yebo baba. Angikhohlwa 1992 kwafika ubaba uRalikhulela ngakithi emadadeni ezengetende ngeke ngikhohlwe le nto esahamba nobaba uMahle nobaba uNgwenya wathi ubaba uRalikhulela ngangumzulu ungasazi sithi arikitla rapela arikitla rapela ari moya ohalalela ngoba ku date yawadingeka amandla izwe lodwa. Ke ngibona abantu sihamba nawo beyothandaza esibhedlela becindezela umuntu ogulayo ngekhama likaJesu ngekhama lo bafuna aphile ngenyama yabo. Kanti mangabe sekuku day 3 uthi baba nanga umntwana wakho bese uthi uthe siyobeka izandla bese